салом алейкум дӯстон ва тамошобинони канали Гарибон ТЖ. бародароина бисёр хоҳиш кардем ки райони Тоҷикобод ба навор бигӣ. ина бародаро райони Тоҷикобод. имрӯз бародаро 10 июл ҳамин сол соли 2023. این طرف آشخانه سرخاب نجا آشخانه شامی تاجیک‌آباد. ناپن یه سترویکه نو رفته سر اینا بچه ها کور پایسا. نجا آشخانه سرخاب